ani amata hangana biyyati jarraa bahee dargiin na baaftee wayyaaneen na baaftee wanni feeti qaati lakkaay waan sababatan tuulaa jira na ariitee abbaa kiyya jedhan na hidhamee harkee kana ta'ee achi booda deemee Keeniyaa dhufee amata hangana taa'ee maarree dhaqee achi qunca'ee waan nyaannu dhabnee akkasi quncaanee amma gabaasaa kana rabbiin ni qeebala amma kana dhugaa isin gaafa deegar amma kuni UN itti ta'a malee rabbi biratiin ta'u sunu ammas UN tun ta'u kijiba beeka qeebalte malee akka jiru kijiba onne sun silaa kijibuma xiqqoonuma fakkeessaa nuun jannaan jennami tokko duuba silaa numa kijibdanni beeyna kijibuma fakkaatu godha akkas nuun jaan jeebe akkas nuun jannaan jee tokko xiqqoonuma fakkeessaa jee amma rabbiin ni qeebala waan san achitti UN na fuutee as na fiddee baatii lama hoteela na keeysee achirraa nu fuudhanii hujii teenyas eegallee akkasitti gaaduunee fuula kee dhufne yaa rabbi yoo janamba bargaa gabaasaa barbaabaa kiyya numa dhufaan hafuu bar amma tanaan jennata lee naanu jam tanaa amma jennata tanaan seenuu deemna mee maalin seenna mee maal himneeti kagoo kijiban jennatan seena egaa bar dubbiin tun illee ree kijibalee ta'uu baatu majiruuti maal sii gooti tun waan ati nyaattee fi waan ati dhuyjee miti wanni rabbii biras sawaaba ati itti gaafattu namni yoo rabbi fedhe galmee keessatti wanni rabbi dura qabuutu eenyu mana kana duuba biyya kuffaraa dhufnee rabbi biyya qiblaan beeyne qiblaatti goonee biyya iidan beeyne iida barsiifnee biyya soomanan beeyne soomana barsiifnee biyya azaanan beeyne azaana barsiifnee biyya masgiidan beeyne masgiidatti ijaarree diin keenya qabannee biyya san keessatti wareegamne haga humna teenyaa ni beeyta rabbi ati tanaa beeki wanni rabbitti himan galmeelleen tanaa beeki wan hisaabnilleen kanaa beeki